Wengenza kwethu udaba olusematheni-ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Kuthiwa-ke izithandani bezenza ucansi ebhanoyini lakwa-flysaFair ebelisuka-ke eGoli libheke eThekwini. Kuthiwa-ke zingaphinde-ke ziligibele noma-ke zigibele kule nkampani yamabhanoyi. Obehleli eduze kwabo uthi-ke ubone owesifazane edlalisa-ke isitho sangasese sendoda phakathi-ke ibhanoyi lisuka. Wase-ke waqopha-ke ividiyo njengobufakazi. Uthi okumnceke kakhulu ukuthi-ke bebelokhu-ke behleka while-ke benza-ke lokhu eduze-ke kwakhe. Wayebese ebikela-ke abasebenzi-ke basebhanoyini wey'ngane zakwethu. Abantu-ke bayakhuluma ngolu daba ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi hayibo, lenzeka kanjani ucansi-ke kulamasithi-ke ka-Fly noma-ke ka-Fly saFair. Hayibo, hayi sibaningi-ke sithanda-ke ucansi-ke emhlabeni. Nangomunye uthi na I have this video. Nangomunye uthi-ke lol ngaphandle-ke kwevidiyo le ndaba-ke ayiphelele. Nangomunye uthi unomuntu-ke noma-ke unomona-ke umakhelwane. Wey'ngane zakwethu, ayi ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho. Angakabi nawo-ke le video wey'ngane zakwethu, kodwa nje ngiyathembisa ukuthi lolu liyoshona ngizobe-ke sengiyitholile. Ngizobuya futhi-ke la uma ngabe senginayo bayazi-ke abantu wey'ngane zakwethu. Mina-ke sengiphuma kanje.